Orang yang mau jajan. Iya, astaga. Heh, iya calanana ke antaranya kan. Gobernya, celana bapak nambahin kumanena dipakai. Tiga nama. Ayo orang sambil jajan dah yuk. Kayak orang kondaan, Assalamualaikum. Paket. Ih, non kena paketnya. iya, Dik. Jojon dik. Jon. Gimana ke digembok? Kamana sih etanya? Bang angon kebok. Nun kebon naga ekene. Ohnya. Kemana ge? Ke luar negeri si gana tes Jojon, tengajak kurang. Kemana? Maya. Lah yuk. Ayo. Aduh, Aduh, Jojon naga. Jon. Woi. muncak lawang batu. Ih, pagar ajur begini. Bisa. Haru. Tersel he. Oh, Allah, iya budak kamararan deh, ada beki ya. Aing ku heran. oh iya iya budak. Aduh, aing karesel he. Si Jojon ke mana deh? Angon kebok si ganem saya ka sawah. Ka sawah mon. Kurang sama maka sawah nyamper saya buat tuh kumaha ngararame. Ih, tersel bang duaan. Oke, bukan bes ebot aya. Ayo, udang kena yang bunga yang mah. Ayo. Ini bener sih. Wih, ijam mulu amatnya. Anu asakan nunya. Lah. Sen kuburat dong toren. Ampang. Dia di balebet ko yang dua. Sahul lagi nya. Salah lagi tuh. Dia. Aduh, Dia kunaon? nyaho ih sian ngebug aing. Dia. Kek, eta sendal sata. Mau lu. Putih kotok. Aduh. Eta jadian, eta ebot. masih eta. Turun deh, turun. Kemana dia, Dak? Hah? Turun geran. Turun. Turun dia, oi. Turun. Wah, dia perang kumakeun dia dak. Gum. Beta sakalewang. Nyeri lu aing. Iya, aduh. Jepret sekali. Capek, Dak. Iya, Geran. Dia. Geran, sia Ayo, deui. yo, aing mah jurus kidal. Tanan, geran. Lah yang jangan capek lah. Tanan. Aduh. Dia. Dia mantap. Boleh ngejepret si ebot dan ngejepret aing. Salah sasaran. Aduh, dia mah. Balikan nih, Geran. Geran, balikan deui. Guran sakali deui. Geran. Dia mah kitu. Wah, aing mampu aing mah tayang. Geran balikan deui. Tadi mah bonang tadi aing. Geran. Adi atau kakak urang teh? Geran. Nyawa jepret belah aing. Geran sekali deui. Geran sekali deui. Geran, aing ngegeran ya. Wah, Dia. Amat kidal. adilnya kieu mah ha. Bisa aing lah aing nuk kulin lah aing. Geus sia maning ilu jeung aing be. Oi, Mana? nyaran si ieu. Jojon. Cijon di mana? Eueuh. Kemana teh? Nyawa ka sawah sigan hayu. Nah, si boynya. Yang terlalu bae tadi umak amuk gara kemarin berkurang kan ya sih ya dicopot merek. Kemarin sekarang si Ge boy dicopot ya. Mereka si Jojon terbentar jalan mata lah. Stres tanaon nih si boynya. Yang pemilikan. Aing talang layangan apa nonton stres apa? Ruang kameranya lain udah amat. Pusing lah. Gila ya, sondakeun ya. Ayo. Oke, ayo. Aduh, ya nyeri. Aduh. Peng, siapanya? Tariko. Gak ada kencan. Oke, kurang. Jajal deh. Cot.
woi. Udah. Woi, tangguhan dia, woi. Woi. Woi, nanawan dia tadi. Aing tadi mah ngan ocon Jangan kumaha aing disepak dia. Sangai lah. Damai. Woi, teu bisa kitu dia aing didepak tadi. Damai. Nah, ini yang si Jojon. Ih, ayo. Aneh sebenarnya maka dia. Mau ngesting lain. Peng. Sebentar saya. Boy, sabar si boy si marahan bae aing mah jalir yo. Kalau dulur tuh pemajikan masih mah. Ih, si gampang gampang. Kalau dulur tuh. Aing mah teh kalau luhur lang teh lah. Woi, Mang Dolan. Mang Dolan layangan. Biang lengana. Ayo geran. Nang sare ka diyo. Amat. Cicing. Aing mah. Sia. Aing Dolan ngerebusin cicing yo. Kami bae Si boy. Cicing. Aing. Kami bae. Kamari ku siap di paling si Geboy, ku si boy mung aing. Mamang menyendiri bae. Yeay, sore mengeuna aing capek. Tuh. Bagus sih mamang. Hah? Si boy ieu mah sia hargana ge. Hei, mahal sih ieu. Cicing lah aing. Geus kami mau main ka ieu bae ge jangjangna. Hah? Jangjangna. Mung aing. Asa. Kotor. Amat lah. Susah sia mah dasarna ge. Doang aing kami mah. Aing mah yo. Mau kaluhur layanganna. Yeay. Segala coba. Hey boy. Tarik peng. Boy, kamu ke atas boy. Terus. Turun. Turun. Boy, terus boy. Terus. Terus peng, si boy peng, terus. Yuk, Mang Dolan patah. Terus. Pejatin ini Wah, layangan. mantap dah. Oh, ayo kayak lawan pejat kurang udah. Ayo bawa balik itu. Keren peng. Wih, Mang, tuh, ku mah kaluhur tuh. Wih, mantap. Bener sih, Peng. Hei, kenceng yo. Kenceng mikir banget, Batur. Peng, layangan bagus saat Mang Peng. Hei, awas ya. Ih, si Boy yo, awas. Woi, wah, Mang Dolan banyak. si Boy tuh nangan pamajikan sia kamar Bising ke bawah. si ya di bawah yo. Saya amat yuk, coba minjem. Minjem. Peng, coba nambut. Saya Oh. layangan. Ulah, kencang itu negara tuh. Hah? Peng. Awas ya, awas. Asyo, si Boy yo. Nambut lagi. Si tuh, hei. Nambut Mang Si Boy itu mencari cinta tuh. Awas. Has. Nambut lagi. Aing si Boy mencari cinta tuh. Bagus layangan. Coba Siap nambut. tuh. Mantap. Nambut. Saya cicing, awas cicing. Ah, singkat ada lepas. Tenaga nanya. Awas ya si Boy ta. Ayo Boy. Ulah colongop bae. Hah? Tuh, layangan lepas. Budak Si Boy. lepas kena. Hei. Kayak gerak, udah. Aduh, Kemana tak? nyaho si Boy huri baeng berak. Ibrak bener-bener yang heran. Salah, bener-bener kumaha Hah? anjing, salah. Iho nya salahnya. Oh. Dak aing mah. Si Boy Allah, aing rojonan bae yo. Aduh. Dak kenceng lompat ka budak. Si Boy mencari cinta, Allah deh yo. Aduh. Ha kemana yo? Hah? Ya, uslah diukur lah. Hah? Yuk, diukur guys, capek. Peng, ada siapa Peng? Dia Peng. Siapa dibikin ke budak aing bilang si Boy lang layangan aing. Ih, aing. Kumaha aja ngomong lagi cemol dilepaskeun. Ih, lu nyohok itu moal dibikin. Itu tuh layangan tuh. Woi, petengna tuh. Oh, ayo. Anca-anca woi. Kapangi dia Boy. Baik kan yuk. Bawa atau dipotongkan? Potongkeun bela aing. Potongkeun bela aing. Potongkeun bae Mang Dolan ge mamarahan bae keur tadi pelit-peliting leh. Hayo. Ih, sia mah mana mahal eta hargana Peng. Eta hargana Peng. Kira 2.500 eta hargana eta. Si Boy, aduh, kamari ka anu nawar budak tah ti Amerika kon teu dibikeun aing mah si Boy. Ih, aing ngolah. Aya di bae sia mah Peng, ngopeng aing mah. Oh, geus ulah sedih lah. Kayak digantian ge ku balon. Dia mah dasarna bae nyoboloon. Ayo silakan lain. Ayo, sabari setangan budak urang. Sedang arti dia menjelmana kanu
kok kalang ngayangan. Ayo sira. Siap, Potong kayak dong. Jadi merowek terus. Ayo, tinggalkan dulu. Enggak bae tunda ya. Oh, setel. Balik. Tuh, Lin, tayangan atau Mana si boy? itu? Enggak. Benar. Ayo gerak. Oh, benar tuh. Woi, potong kieu. Jarajit ieu mah. Rajitnya potong tuh. Aduh, aing mah hooh ieu budak. Ampun Budak dah. doang nama, doang nama. Oh si boy. Aing mah kumaha kieu nya? Aing. Kumaha ge ieu, Peng? Rajit gimana? Lain aing ieu si boy. Oh, geus urang nyindi lah. Hah? Nyindi. Eta kumaha ta? Gampang kayak budak urang hukum beenggeus. Ayo, ge. Geus lah. Kau dakwang di podaran dia kuaing lah.